Ladak something di apa kalau kita cetai loh itu Indian Civil Party Reform India Constitution ke declared but change lah pen non an kacikimu patai rock cap rah ini an plank tang loh tapi upi posil itu labang so Constitution Day ini tuh katalon tuh tangko ke bangke lehelo India angkang pi kacari je bang labang so aron semanang ko la pena posi ini tuh Karbi Anglong District Council da ini tuh 1951 ating kanmen ke ini tuh ta labang so aron kacari je ron ini tuh ta cilong dulu lasi pini ini tuh dak Karbi Anglong, lapen NC Hills, Pini Ladak, EPHLC itu Central Committee Pen, Patir People C, ini labang so 72 Constitution Day, ini tung tanon kono, tasinon la so Constitution Day, atau kau bilang patan puji, itu mah legal sales Catholic Church tu, la sialang pasti dia tu apa kono. Terus bilang rupiah ke hai lakan ini ada tom Central Committee atau ada buat General Secretary juga tu lakan bilang Treasurer lakan Organizing Secretary lakan ada constituency pen ngasih tong don prosangho dah tu lakan dah adun theri sangho tu mana dulu asi jasmet pini kupi posi tum talona kok makai lakai ini tum pan pini abinong et ke law pen lang namote itum ke constitution pate ke jok arni pulai tum punam dasa tame athe labang so constitution itum phanang ki pdf pena jok ipang dak de pena jok pini ke ili tum elong ri da dolo elong ri ke doben si tum council da dolo council ke doben si tum pini MAC EMCM lapen MLA MP sidami tum cheman long lu la se hala dak ni tum flex long da 6 schedule alu thui si bi pon long la si piposi bina tume kamang hundo ko kotek piposi Indian Constitution hadak bi confident la kasi hadak ke tok dolo with special reference special ha ke jong pansi itun inglong ak he pan mangke 6 schedule pen sinang kerai posi non amad mangke ile tum state long le aprang aprang mangke la council ke chari ji panke long le phelang election kar jap la pen ile tum han ore gabar sai la pen voter list lo amen ka chap election ipa do aron ka selam la pen ason rong asar penceng lok kado kabe kacing thuramo anta mela ile tum labang so 6 schedule alu thui aron alu pensi tum hanang panong et posi pini bangke jasemen itum labang so constitution day de ile tum 1949 se adopt lo sedame ka proclaim ka effect ka bangke with 1950 ingka 1950 an ingkan pensi pangdak kono labang so constitution ke tasi 6 schedule aron along itum lang namlo pote constituent assembly debate budulo hadakta tasi si debate bom si labang so Indian Constitution alu lata 6 schedule dai tum thapun thalo lahno la se pini ga binong ke tum an so se chingrum tu si armu ong pen si tum ke jok arni puili tum chela khanang je polo tame pini pinangan tum ke kachini ni da to ko la pen nanga chi tong nunde atum da to ko posi ni tum jasme EPHLC pen si thapon lo lahno la si jasme ini tum pini la dak bang thomdo ke hai ali tang tum Samsung Singh di la pen biar Ambedkar la pen JDM ni khosroy la bangge thomatum ke ituma hero lo la tum ke do jok si tum ke pini ke eme thangalong rik dai tum kache kamlong lo la pen ili tum kadu kabe non 6 schedule ponon il tum aphan awar sai kadu kabe ta la tum nang che don nun pen jok si tum ke long lo la selang ni tum phan ili tum chikimu ve nang ji la pen la bang so apir thedo tik rure tikan ke alang tum phan chikimo si mo hem prekang king tami tum long ji ton nilam thela ansing ton ton kardo